Tokom par nedelja skontao sam da ja i Bajkani nemamo baš nekih zajedničkih mišljenja o određenim animeima, pa je bilo malo problematično smisliti odgovarajuću temu za njegovo takmičenje, ali na kraju sam shvatio da se, bar što se tiče JoJoa, dosta slažemo. Svi koji smo gledali JoJo znamo da je taj čuveni part 3 imao te intenzivne borbe koje su tekle tim šablonom gde u svakoj epizodi ili maksimalno svakoj drugoj, trećoj dobijate nove zlikovce koji imaju potpuno drugačije moći od onih prethodnika. Pa imamo dosta likova koji su jako zanimljivi za analiziranje i one koje sam zaboravio brže nego što se sama radnja sa njima i završila. Ali danas sam ja tu da vam predstavim najbolje zlikovce iz parta 3, ne uključujući Dia naravno. Još pre liste da napomenem da ovi antagonisti nisu ređani od najboljeg do najgoreg ili obrnuto, jer koliko god tako pokušavao da uradim objektivno neku listu, uvijek će se tu umešti taj deo mozga koji razmišlja subjektivno, tako da bi se verovatno ispalio i dobio dosta hejta. Bez još većeg proseravanja i jebanja u mozak, krenimo u video. 3, 2, 1, go! Vozi me na pale preko ledina, tamo živi moja jedina. Vozi me na pale preko ledina, tamo živi moja jedina. Samu listu ću započeti sa meni jako dragim likovima, a to su braća Oingo i Boingo. Jednostavno, samo njihovo pojavljivanje je bilo jako smiješno i kraljevski odrađeno, jer oni ispadaju u onu grupu egipatskih božanstava koji su trebali da budu totalno BDS, naravno pre pojavljivanja ove dvojice. Njihovi standovi nisu imali neke preterano jake moći, ali su bile prokleto zanimljive, posebno stand od mlađeg brata koji je bila jebena manga koja se sama piše i predviđa budućnost koja će se zasigurno desiti. Da, ovaj duet je lik overpowered da su ih jebeno pobedili, a da to uopšte nisu ni znali. Posebno sam volao onog mlađeg jer je na kraju shvatio svoju grešku i u tih par epizoda doživio bar taj mali karakterni razvoj. A i glavni razlog zašto ih volim nisu ni njihovi standovi ni bilo šta drugo, već to što su jednostavno njihovi pokušaj napada na Jotarova i ostali bili jako smiješni. Za sljedećeg već vidim da se dosta vas neće složiti sa mnom, ali objasnit ću zašto je on stavljen tu gdje jeste. A to je Pet Shop. Iako ga ni ja nešto preterano ne gotivim, jednostavno on je bio lik koji je jedini zaista ispunjavao šta njegovo božanstvo i nalaže. I baš je imao tih nekih povezanosti sa istorijom samog Egipta. Osim što sam dobio kancer unutrašnjeg uha kad god je zakreštao i skočio ispred Igije kao jump scare, to ćemo malo zanemariti. Za prethodnog sa ove liste nisam imao mnogo stvari za reći, ali za sljedećeg svakako imam. Radi se o DRB-u starijem. O njemu moram prvenstveno da kažem da mi se subjektivno jako svideo jer je prokleto bio iskren u svemu što je govorio i iskazivao svoju ljubav prema kockanju. On je jedan od rijetkih profesionalnih kockara koji priznaju da samo budale pristupaju kockanju ukoliko ne varaju i da u varanju svakako nema ničeg lošeg osim ako te ne uhvate. I prvenstveno mi se svideo njegov ponos kao kockara, a i naravno kao čoveka, jer je jedan od rijetkih Dijovih sluga koji se nije borio za Dija, već da bi se kao kockar zabavio. Na kraju ga je ta kocka zapravo dovela do onoga što se desilo na kraju, bar se za njega može reći da je stradao radeći ono što je voleo, a uz to i njegova moć je bila sjajno osmišljena, da kogod izgubi u partiji bilo kakve vrste kockanja protiv njega, svoju dušu gubi i pretvara se u čip za poker. Ovaj lik o kome ću sad pričati mi se subjektivno mnogo svideo, ali to ne menja tu činjenicu da je lik jedan od najboljih negativaca u cijelom trećem partu i objektivno. Govorimo o Endulu, to je onom slepom liku i njegovom vodenom standu koji je mogao da se kreće kroz pustinju. Kod njega je dobra stvar njegova odanost prema Diju, sad za razliku od onog lika Vanilla Ice-a koji se iskreno u pojedinim trenucima ponašao kao jebena Yandere likuša, ovaj lik je imao razloga da umre za Dija iako su oni možda bili čudni i smešni. I na samom kraju liste nalazi se po mom mišljenju najbolji negativac i najveća legenda u ovom partu, a to je Whole Horse. O njemu zaista nemam šta mnogo da kažem jer je jedini lik koji nije služio Diju iz poštovanja, već iz straha i jednostavno da bi se zajebavao. Još onaj stand sa pištoljima je bio podosta dobro odrađen, osim što je za razliku od drugih standova dosta slabiji. Najrealnije je odrađen iz razloga što je jednostavno bio iskren i nije imao namerne da pogine za Dija, već samo je želeo da za to što će nekoga ubiti i dobiti nagradu. I zaista dok ne pogledate part 3 neću moći lepo da vam dočaram kolika je ovo legenda od čoveka i od samo napisanog lika. I eto ljudi, to je to što se tiče današnjeg videa, ja se nadam da ste uživali i još želim da poželim sreću svima koji učestvuju na ovom takmičenju, a mi se vidimo u nekom mom narednom još usranijem videu, a do tada veliki pozdrav ljudi.